Da li ste znali da ova mistična smola koju često koristimo smanjuje upalne procese kod reumatskih i respiratornih oboljenja? Ako vas interesuje o kojoj se smoli radi, ostanite sa mnom, a vi pratite kanal. Tamjan, smola koja se od davnina pripisuje mističnost i ezoterizam i koju koristimo za pročišćavanje prostora od negativne energije, kao i u religioznim obredima naše crkve, ima pored značaja u duhovnosti veliki značaj u lečenju naših fizičkih simptoma. A 5 lekovitih svojstava tamjana jesu: na prvom mestu antiinflamatorno, odnosno protivzapaljensko dejstvo, koje se najbolje može uvideti ako se kao pomoćno sredstvo, uglavnom u vidu ulja, koristi za upaljene i bolne zglobove kod osteoartritisa i reumatoidnog artritisa. Aktivna supstanca jeste terpen koji zapravo ima gore navedeno antizapaljensko dejstvo i koji sprečava oslobađanje supstanci izazivača upale i na taj način se smanjuje bol i otok koji su posljedica upalnih procesa kod ovih oboljenja. Kao drugo pozitivno dejstvo možemo izdvojiti uticaj na smanjenje nadutosti, stomačnih bolova, kao i smanjenje simptoma depresije i anksioznosti povezanih sa ovim stanjima. Treći pozitivan efekat jeste smanjenje simptoma bronhitisa i astme i u te svrhe se koristi vekovima. To čini tako što blokira oslobađanje supstanci izazivača upale i prekomerne produkcije mukusa, odnosno sekreta u bronhijama. Kao četvrto, deluje pozitivno na izgled kože, posebno na izgled bora i ožiljaka. A još jedna jako bitna stvar jeste melem koji se može praviti za lečenje opekotina i otvorenih rana. Ovaj melem lično pravim i koristim i potrebno vam je maslinovo ulje, naravno hladno ceđeno, u koji se doda zeleni deo od grančice mlade sove koji se nalazi ispod kore koju oljuštite. I u to ubacite par tamjana i malo pčelinjeg voska, pustite da proključa i prespete u kutijicu i zatim koristite. Koža će vam biti netaknuta. Ako želite moj pripravak, pišite mi na e-mail u opisu videa. I peti pozitivan efekat na nas jeste na naše oralno zdravlje, odnosno sprečava upalu desni i uklanja zadah i razmnožavanje bakterija u ustima. U svakom slučaju, lekovita dejstva ove smole i njenog ulja su mnogobrojne i samo da napomenem da etersko ulje koristite razblaženo sa osnovnim uljem, a to bi bilo maslinovo, bademovo i drugo nerafinisano ulje, kako ne bi došlo naravno do iritacije. Razmjera bi bila na 2 supene kašike osnovnog ulja stavite 20 do 30 kapi ulja tamjana i lokalno umasirajte na problematičnu rekiju. Nadam se da vam je današnji video bio koristan i da ste saznali nešto novo o ovoj smoli čije ulje jako prijatno miriše. Hvala što pratite moj kanal, zapratite, lajkujte, delite i naravno komentarišite video i kliknite na zvonce kako bi ostali u toku sa novim videima i novim lekovitim svojstvima naše drage prirode. Do sledeće nedelje, živi i zdravi bili. Srećni novogodišnji praznici!